Limbador sumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Agasem, ta nagpatulong gayam dagi jay ama mirmiraut ken ni Hepe. Tapno masarakan lang dahil jay ama tayo. Ngamawan mo't lang ti Serbina, saan ka di, boss? Imposible nga tignay dagi ti pulis, katanggal mo iday ti tangad. Talaga, Turko. Gusto ka? Isungawan ti Serbina nga uray nagpatulong dagi jay kadagi ti pulis. Tawan tumat la ti maganap da. Pulos mata. Mabit lang, boss, ha? Inakitaan mo Sa sino. Turko. Mga ano ni Loretta kabsat ko dayta. Sigurado ako silapan na kamanan no sikat ti mangilukat. Sige, sige. Mabalin ka kadi ang makasarita, Andrew. Vanessa? Pangaasim. Napatag ti pagsaritaan ta. Mabalin ka di. Una. Apay ka dinasan. O sige, umay ka Vanessa. Umunod ka kuman. Saan aditoy? Pangaasim. Sa dinungarod. Iti restaurant asigod apapapananta. No mabalin ko ma. Sige, di talaga yan. Mapantangarod ijay. Mapatgantikid daw mo, Vanessa. Saan pa nang pabalawkin ka, boss? Apay manan, Turko. Nasaysayaat ko, ma. Na napilit mo ni Vanessa nga agsarita kayo laeng ni Jibalayo. Tapay. Simple laeng, boss. Tapno na arabid mo ti amin na kayat mo. Kat saanan ang makabalos-pos paikan ka ni Vanessa. Saan kitin, boss? Napaay kay di patungpal mo kumatipanggap mo kini Vanessa. Kaputa adaki di mansyon. Ngam no naalukay mo ni Vanessa itay nga ijay latan balayo ti pagsaritaan niyo. Nagpintas ko madadyagon daway saan ka di, boss? Natagikwan kuman ni Vanessa. Unngag paison niya. Sinyasan kay tayin, boss. Nyam di nagmat ngamin nadlaw. Pasensya kan. Talaga saan ka nadlaw? Nalaos ngamin tiragsak ko apaman anak kita ni Vanessa. Takasanumot ngamin. Nabayaga saan kami anakit kita. Kalpasan dahi di inaramid ko ijimatsyon. Boss, Angam sa napalitor ko. Mamati akadumteng mutlang ti gundaway amatungpal ti plano. Ti pampanunutak. Gatno niya ti pagsaritaan mi itaken ni Vanessa. Awan lata na Helen. Talaga saan asusubatan ni Vanessa ti cellphone na. Itay pa nga awagak. Ni Manuel, nawagam ka di? Wala na. Imbaga na nga isa mirada apadaanan ni Vanessa. No bilang mapan ijay lugar da. Hoy, ano yan? Sigurado mataktak da pa yan. Imbes may pamaysada ti panang sapul da ni Mateo. Nana, Unay magta ni Vanessa. Sa dino nga taaya tinapanan na. ikararag tayo at talaga ko mga ijay lugar da Manuel tinapanan na. Tamo tayo ang natalgad ijay. Nga oray siguro pagsasawan manin ni Nana Marcela no makita na. Oh, ay. Sana ba ni? Tayo ka gumaak manin nga awagan. Barang nasumong batay. Sapay la kuman. Tada pagmaayan day ting aramidak. Tano agpayso ti atap ni Nana Marcela. Nga damo ni Andrew iti panagpukaw ni Mateo. Akas na ibaga ni Manuel. Daytoy laangan ti amok awagas. Tapno mapanak-nakaknoan niya ti agpayso. Saan mo't anas kan amapanak iti lugar da Nana Marcela tapno makatulong hak. Amok ang makaaramidak iti sa bali awagas tapno makatulong hak. Kat sapay la kuman. Taadda maamwak babaan iti kastoy nga aramidak. Aday kan ti restaurant apagsaritaan ni kani Andrew. Aglayo na kon iti parking lot.
Ading ito, Loretta. Ngam saan ana isarong dito lugar mi ni Vanessa? Anya? Sigurado ka, Manuel? Well, awan dito ni Vanessa. Itay pa lang padpadaanak. Ngam talagang awan. Sabi nung haruden tinapanan na. Apay nga minadiyo na si puta na pimanaw di taman siya. Makumikumak namin itay iti silid. Nagkulangan ti umor tilugan api manaw. Anya? Isa di nung arudon tinapanan na. Saan nga ako? Isungar na padanagan kami kanina na Helen. Ang mga nana ti mapasamak kan kwa na. Ala, di kaya agdanag. Aramidon mi tanyaman na maitulong mi Loretta. Ikarik da itam. No kasta kalatan, Marcela. Ay, Marcela, kasayaatan mo't laang no natalgad ka masangputan ni Mateo. Anya laangan ti makunanangay, no masangputan na kaasaan anasaya at ti kasasaan mo. ti saludsod. Makasubli pa ingat ti anak ko. Marcela, Awanan tinamnamak ang makasubli pa ni Mateo, Solidan. Ang mga nudya akong makita pa ti anak ko. anya ka kadi. Apay asumuko kalatan. Nalipatam ka din tinapasamak ide. Saan ka di ang nakasublimot ni Mateo? Impagarup tayo amin idi no awanan ni Mateo. Ngam nakla at tayo laangan iti maisa nga aldaw. Gapo ta nagsubli si bibiyag ni Mateo. Solidan. Di ka ko mamapukawan itinamnama, Marcela. Solidan. Di ka ko mamapukawan itinamnama, Marcela. Pangaasim ko ma. Adda kami dito'y anakasagana ang mga dingay ka. Isa pangaasim ta saan ka kumaasumuko. Di ka pa iluyos itiritnam. Agtalinaid ka kumaanatib ka. Tapno madairam da ito'y asabali pa'y apanubok. Adimteng itibiyag mo. Nagbeat kayo mo't ang nagsarita kin ni Vanessa, boss. Anya ka dito napasamak? Sakti ng panaw kun kuana. Kaya't ko nga ipakita akampay iti. Ket sana kon nga interesado kan kuana. Tapno maksayan ti kumpiyansa na iti bagina. Boss, Itatag pa'y sutur ko. Kaya't ko amariknana asana basta matungpalatan ti kayat na amapasama. anya nga min ayat tinagsaritaan nyo, boss. Damdamagan na kanya. Mamok ti may papan iti panagpukaw ni Mateo. Anya? Itatag pa'y so. Siyempre, saan kong inaklon, Torko? Iswa, pinanawa ko. Kasta kayang, boss. Guntor ko, iti kasta, marikna na akampay iti. Saan ako nga interesado pa ikan kuha na. Sikat ti magamo, boss. Basta siya, at daklaan dito'y amang suportay kan nyaman niyag balin a desisyon mo. Sa dino ay tinapnapan ng Vanessa. Amom ka di ang nagdandanag kami kan ka. Pasensya kan, Mama Helen. Adalain na si Kaso. Anya day ka. Mabalin ka di ang maamuan? Kwa? Pinadas ko lang tinagpatulong iti amam mo. Barang no da maitulong na iti nakasapol ni Mateo. Anya? Sino nga amamon? Saan nyo ko man adamagan no asino, Mama Helen? Vanessa, kaya't ka di asawan day ta panagsadnaay mo. Nga awan matlaan, tinaitulong ti ibagbagam agayim mo. Awan, Mama Helen. Vanessa, saan ka kumaabasta pumana ulatan? Panunutom kumamot nga adda kaming agdandanag kan ka. Pasensya kayon, Mama Helen. Saanan ang maulit pa'y. Nasaya at matno kasta. Mala, ingka nga ron agpalasan. Tamang isagana akon iti meriendaan. Anda ka diya talaga ti planong kanya, Kandro.
Apay nga aramidin ti kastoy kanyag. Anya ti basol ko kan ka. Rumbang ka di nga ulit-ulit kan ka, tibasol mo, ha? Rumbang ka di akanayon nga isawang ko kan ka, no apay nga impupok ka ditoy. Ha? Waya-wayaan na kun dito Andro, sigurado madandanagan ng tinak. Dahil tangarod ti kang runana kaya't ko mapasamak. Mateo, ti agdanag itinalaos jay inam. Agdanag, aging gaadinan mabailan, ket sumurot tumeten iti day di amam. Anya, ayop ka! Takis ka, Andro! Awanan ka itibail! Urayan nyo ti bagbaga, Mateo. Saan mo to ama ipapastiguram kanya? Uray kasta kasangsangon akon. Awan ti maramidam. Tasakbay ngay masidegakan ka. Sinigurado pa'y asaan ka ang makaaramid iti saan anasaya at kontra kanya. Iso aday ta. Inkamang dagiti taok dagiti imam iti likodam. Sadan to kinadinaan manen. Di mo napulos ti gaway mo. Ayop ka. Ayop ka. Awanan ka itibail! Urayan niya pa siguro ter aramidam mo na bagbagam. Awanan ti maramidam. Ngamin, agbalin kan abalo dito'y aginggat kay kayat ko. Saan ka napulos ang mawaya-wayaan, Mateo? Amontor ko, ada na panunot kong aramidan. Ket husto ka. Ada pa'y lapakairanudan ta ka ni Mateo. Anya day ta, boss? Sigurado asahan na makapagkadkad ni Vanessa iti pangpanggapak nga aramidan. Boss. Isa ka nam dilugan. Ada pa pananta. Nasken amay patungpal adagos da ito na panunot ko. Torko. Sa balit ang parparit na kanyang Nana Helen. Anya ti kayat mo asawan Loretta. Amangan no adamot kit di sa bali ngay naramid ni Vanessa. Kat naglibak laeng kada kayo. Anya? Ang anya kumangay ti... Anda nagsardang alukan. Mabidlang Nana. Amwa no asino. Naimbagmat tarimwar kay tay. Dandanisan dak akayat apastra ken da Loretta ken bakat Helen. Andrew, Nadnadlaw tinalaw sa panagdandanag mo iti kaawan ni Mateo. ha? Mangipanagnag anapatagkan kaday jay amamirmiraot. Banag ajak magustuhan. Ngem awanan ti maaramidak pay. Anya ti gagaran. Apay nga may kaditi mansyon. Aday singasing ko kan ka, Vanessa. Katnam na adinak paayan. Gapot ati anugot mo iti kayat ko. Kat katukad ti biyag ni Mateo. Ano niya? Di mo ipadlaw nga dati na patagabahan kapag sarsaritaan ta. Ngamin, kita na tadaloreta kabsat ko kung ni bagat Helen. Andrew, Laglagit yan. Biyag ni Mateo ti pagsarsaritaan ta dito ay Vanessa. ibaga man kag paiso. Adda ka di amo. Sana na napatag dito Vanessa. Tinapatag ita. Ti karadkad ni Mateo. Ibagatan nga dadagiti koneksyon ko adakkel ti maitulong da. Tap na makasubli as bibiyag ni Mateo. Anya? Mayat ka kadi ti kondisyon ko Vanessa. Laglagi pa. Dakkel ti maitulong ko iti agdama a sitwasyon ita. Awan ti sabali ang makatulong kada kayo no saan asya. Anya ti kiddawan. Simple lang, Vanessa. Makikalay sa kakanya. Anya? Nagsimple ba nagsang ka di? Ituloy ta tinabayagan asaritaan mi iti day di papang. Kat makasubli asi kakaradkad ni Mateo. Iti lugar ta. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Napintas dahi yung adamag na Marcela.
Anya ti kayat mo asawan, Manuel. Nasarakan nyo ka din ti gayam mo. Saan pa'y nana? Nang imawag dagiti gagayim mi kini Mateo. Manipod iti kabangibang aluglugar. Kat inkarida makitinulong da kada kami. Ay, Nana Marcela, saan kayo kung mga agliday? Kaya't asawon ti impadamag kaw kada kayaw. Dakdakkel itan tinamnama masarakan tayo mutlang ni Mateo. ngam kasanon no naladawin ti amin, Manuel. Ha? Ano ti kaya ti asawon Nana Marcela? Kasanon no natay gaya man ti anak ko. Anya? Nana Marcela, pangasiw ko ma. Saan kayong agsaw iti kasta? Saan anatay ni Mateo? Jakpat siyan dayta. Kasta ti kayat ko apagtalinaudan iti isip ko. Ngam atiwan na ti panagdanag ko. Kanti atap ko nga amangan no na isang makan ni Mateo nga anak ko. Nana Helen, nakapanawan ni Manong Andrew. Kat ni Vanessa, nagdiretso iti silid na. Wan nga ron, Loretta. Anya nga tati nagsaritaan da ken ni Andrew. Kayat ko mat amaamuan, Nana. Iso nalaan, ta nagdiretso matan ni Vanessa iti silid na. Kayat asawan dayta. Adi na kayat nga iba ka. No anya tinagsaritaan da adwa. Nana, Hanggang sana balay, Loretta. Bye-bye, Antan. Hanggang na madamdama. Padasag akasarita. apay ngamin apagturayam ti negatibo abanag iti panunot mo, Marcela. Saan arumbang ti kastang aramidam? Awan mati sa bali ama aramidak. Saan ka di? Marcela, Jakmat kayat ti mangnamnamalagtan. Ta sigurado anasaksakit nga aklonan. No bilang po may sugayam ti atap ko. saan ka nga umibot iti na marswa, Marcela? Adda kaasi ti Diyos kadag iti pinarswana. Patsyak nga isu ti mangtulong kada tayo. Saan ka nga umibot kan kuana? Adda kami dito'y agagayem mo. Saan da ka abaybayan? No adadakas ama pasamak iti anak ko. Jakmatan kalikaguman pa'y ti agbiag. Anya, ay mabalin ka di Marcela. Saan ka kumangag sa iti kasta? Amok asibibiyag ni Mateo nga anak mo. Pagsamakadakday ta apamate. Adda ita na marigatanak ang makalipas dito yan ko. Imposible ang mapagkakda ito inkawar da kanya. Kasanuag pa itan. Masigurado ka na karon ti parang tanag tinag. Ang mga niya ti mapasamak kininanang. Gapo iti nalaos ang panagdanag na. Ang mga niya ti mapagtingna. Napukawan day di tatang. Jakmat itulog ang mapukaw pa'y tinag. Iso asaan arumbang asumukwag. Agpanunutakit iti pamuspusan. Tapos mo makalibasak nito yan. Jak amo no makaungat ka kanyak malasang ko. Nas ka na pagsalunsudan ka. Mama Helen, Anya ka ti tinagsaritaan nyo kan ni Andrew. Mama Helen, Mabalin ka di ama amuan. Amangan no makatulong no nyaman dayta. kwa, agkid ki daw iti pamakawan iti inaramid na kanyak idi, Mama Helen. Ha? Kayat na nga isublimi matlaan ti sigod a kinasingad mi iti tunggal maysa. Anya? Dahita ti kinid daw na kanyak, Mama Helen. Kayat na nga agsiningad kami mama.
ni Marcela. Talaga kasapulan na tina na. Nangrunak at nakaro ti panagdanag kan panagladingit na. Amang ano anya ti mapasamak kan kuana, no kanayon latan akasta ti jarna. Hanyamot gaminan ti kastoy ang mapaspasamak kan akwada. Kaano laang idiintaabon may day dimindo nga asawa na. Ita, mapukpukaw mo't ni Mateo. Ano sa dinumat gaminan ati ayan na. Anya nga tan tinapasamak kat kwa na. Anda umay diti balay da Marcela. Inak kitaan no asino. Mapukpukaw ang tinamnama dagiti kakadwak nagsapsapol nanang. Anya ti kayat mo asawan, Manuel. Ibagbaga ti daduma kakadwak, awanon tinamnama. Saan mi kang na masarakan pa ni Mateo? Anya, ay saan anak ko? Saan arumbang amapukawan kayo itinamnama? Talaga sana ka mapukawan itinamnama nanang. Aramidag ti amin na kabailak tapno masarakak ni Mateo. Manuel, anak. Huray pa'y siguro no saan na tumulong dagiti kakadwak. Sa anak latang agsardang. Ika gumaka sa pulong ti gayim kaw. Husto day tang ar-aramidam anak ko. Ngamen, nakakaasimot ni Marcela. Amangan no anya ti mapasamak ken kuana, no saan tayo ama sa pulan ni Mateo. Kumusta di pagminasan, Torko? Awan ti parikot, boss. Good. Nasayat law na eh. Madlawa na ragsak ka, boss. Talaga naragsakak, Torko. Ngamin, marikrik na akong tibalay di. Ha? Dahil tati agpaiso. Marikrik na nga iti mabiit. Kukwak ton ni Vanessa. Nagsaya atan no kasta, boss. Maragsa ka nakbat iti kasta na wag kan ka. Diyanan na. Inino tayo na matungtong palti amin na kayat ko mapasama. Kat itisan nga agbayag. Siguradong awan ton ti maaramidan ti asinuman. Ngam, boss, damagak man lang. Anya dita? Iti ka nito ngagkalaysa kayon kini Vanessa. Anya ti aramidem kini Mateo. Anya ako mapahingay. Pagtangada kon iti barsa na. Ha? Tay tatirumbang kan kuana, Torko. Tumangad iti barsa. Awanan ti sabali a pagpilyak. No saan ati umanugot iti kayat ni Andrew. Makamulitan. Umanugot akon iti kondisyon na. Tinapatag kat makasubli ni Mateo as ibibiyag iti sidong ni Nana Marcela. Amok ana palalo ti ladingit itan ni Nana Marcela. Gapo iti kaawan ni Mateo. Iso anaskan amang ngedeng akon sakbay amala daw ti amin. Saan an arumbang agsayang akpa iti kanito? Amang ano iti apag kanito laang apan nakaladaw ko nga agdesisyon. Kat maisagmak ni Mateo. Anya, nangan ka di dayja, Mateo? Well, boss, binantayak, kabayatan ti panangan na. Tapos sigurado. Good. Ngam, boss, agtuwa-tuwa kiti kas jajar na. Anya kayat mo sawan? Nakaul-ulimal, bayat ti panangan na. Anya nga tindakas iti dayta? Panagkunak, boss. Adda sa bali apang panggapang dayjay, Mateo. Anya kumat. Panggapon na taglibas, kasta ka di. Kasano ko makalibas nga eh. Ket malaksid nga da CCTV iti silid nga yan na. Nakakawar ka nakaposas pa'y dagiti ima na. Oh. Basta sa bali tagparaparik na kanya, boss. Wala. No kas natiyag parparik na kanyam. Rumbang la papantayam anay bag, ha? Well, boss, talaga kasta na namin na. Well, boss, pangnamnama kayo kanya. Di kay pa... Di Vanessa tayo mauawag, ha?
Ala, Torgo. Bili naman na yung bagdag iti kakadwam. Tabantayan da ni Mateo, ha? Sige boss, panawan ka ba? Ano nga tatayawag ni Vanessa? Nakarkaro itan nga agata pa. Nga adda sa baling nga aramiden ni Vanessa, Nana Helen. Anya ti kayat masawan? Sana nagpakuyog iti iruruar na. Iso nga amok nga adda sa baling nga aramiden na. Anya? Kabisado kong tigayam ko, Nana. Amok no agliblibak, wenno agsasao iti podno. Ay, Diyos ko. Anya nga ron ti rumbang nga aramidan ta. Diyak matam mo, Nana. Ngam apaman nga agsubli ditoy. Diyakon paluspusan pay. Naskan amamuak, no anya ti aramidan na. Nagmayat din may pagpatangatang asunata dito yung restaurant. Saan ka di, Vanessa? Sunata para ka dagiti aging inayat. Kas ka na ta. Nakisinara ka ka. Tana ka ikadeng akon, Andrew. Anyang iti pangadeng mo, Vanessa. Kahit ko maaman. Umanugot akon iti kayat mo ang mapasamak. Agpeso. Maragsa ka na itilaytaan amwakan ka, Vanessa. Magusto ka unay. Ngam siguraduan ko maas itatalgad ang makasubli ka ni Nana Marcela ni Mateo. Tano saan? Jack matla ituloy ti Ani. Di ka matanagan. Makasubli si bibiyang ni Mateo iti nana. Nga mapasamak lang na ita. Apa man amalpas ti panagkalay sa ta. Anya? Kasta ti kondisyon mo. Kit awan ti maramidam no di tagatumpal. Kasano nga rod ang makasigurado at asaanak nga ang lilawan laan? Amok aday tati sumarunong ay paga. Agam di kagdanag. Makaawat ka iti pamanagnek asibibiyag pa ilaeng ni Mateo. Vanessa, medyo nabayagan ka iti napalama. Loretta. Iti kasta alangam. Nakarkaron nga atapak nga adda sa bali nga aramidam. Ha? Loretta? Kabisado kan. Kaya rigan nan nagsilpo ti bagis ta. Amo, no kaano nga agliblibak ka, ken no kaano nga agsasao ka iti pudno. Ita, Vanessa, ibagaman kanya? Anya ti pudno ang mapaspasamak? Anya ti aramidam, adi mo kayat nga ipakaam mo kada kami kan ni Nana Helen? Loretta, makikalay sa akon ka ni Andrew. Anya? Anya ka din dahi nga ibang bagam, Vanessa. Anya ti mapaspasamak kan ka. Naskan nga aramidak ti kastoy. Saan, Vanessa? Maisagmak ka lang. Di ka kumatumapog iti gayong-gayong. Loretta, ibagaman kanya tagpaiso? Apay akas na tibagbagam. Agpudno ka kanya. Saan ka nga agsangit, Vanessa? Ibagam kanyak noan niya tinapasamak. Taapay akas tamot ng tibagbagam. Dakkel ti maitulong ni Andrew. Tapno makasubli ni Mateo kanina na Marcela. Anya? Dahil ti agpaiso. Kat mamati ak na maramidan na. Iso nga Saan, Vanessa? Saan mo nga ramidan ti kasta? Saan a solusyon dayta ti agdama aparikot mo? ngam kasano ni Mateo. Apay, sigurado ka kadi at talaga ang matulungan na ka ni Manong Andrew? Mamati aknan ang lilawan na kalaang. Gun-gun dawayan ni Manong Andrew ti agdama a sitwasyon. Tapno maalilaw na ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang.
No kasta, boss. Imanugotan. Wentor ko, iso ano laos tinagsak ko. Nasirimot ni Vanessa. Ha? Anya ti kayat mo asawan, boss? Kaya't ni Vanessa ti makakita iti pamanagnag as ibibiyag ni Mateo. Anya? Dahil tatiag peso. Kat makunak nga umayayon kanyak ti gundaway, Torko. Nabaliktad itang tigasat. Idi, ayunan tigasat dayjay a Mateo. Ngamita, siya kun ti ayunan tigasat. Anya ti kayat mo asawan, boss? Naornos ti silid nga ayan na ita. Ket jakmetten kinabil. Iso ana ornos itan ti langhana. Ha? Saan ka na tama awatan, boss? Anya ka ti kayat mo asawan? Nasken ama i-video ni Mateo. Ket maipakita ken ni Vanessa. Ha? Tapno mapanag nagakken kuana. As ibibiyag pay dayjay ama mirmiraot. Anya tararamitem kanyak. Apa nga bitbidyo nak? Agsao ka. Anya tararamitem. Apa nga bitbidyo nak? Agsao ka. Di na ako ng kaskaso. Rimbarmat lahing dito'y dayja lalaki. Kat inlak na matlahi tiritaw. Anya ti kaya tasawan dayjay. Apay nga yung video nak dayjay aboyot ni Andro. Pangan-anuan da iti dayjay. Adayta, adatan dito'y Campo Santo, Marcela. Iti sangot ita ng daylimindo. Agya manak iti panangkuyog mo kanyak. Solid. Awan anyaman na, Marcela. Minto. No sa inuman, tiyayan mo ito. Pangaasim ta itugot na kuman. Marcela, anya ka din day tara ipagpagam. Agpaiso ti ibagbagak sulidan. Kaya't kumatan ti matay. Awanan ti Sarbina ti agbibiyag no kasto'y matlaan. Kaya't kunti matay. Saan? Anya ka di. Pag-aasim ko ba? Gusto na itaan. Ala, tumagdag ka. Saan arumbang ti kasto'y ngararabidam? Pag-aasim ko ba, Marcela? Anya ka ka di Loretta. Itay ka pailaban Di ka makait na. Adda ka di mangriribok kan ka. Loretta, anya ti parikot kunak. Nakasarita ko ni Vanessa, Nana Helen. Ay, kat, anyat ko nana. Kinid daw na ada kami lang kumati makamo. Ngam amo yung matadyak ka ba ilang ti agilimod kada kayo, Nana? Loretta, Ngam pangaasi yung ikagumaan nyo alapdan. Tano siya ka talaga? Jack umanugot iti kayat na ama pasamak. apay ngamin. Anya ti kayat ni Vanessa ama pasamak. Panggap na ti makikalaysan kan ni Manong Andrew. Anya? Apay kumamakikallay sa kan ni Andrew. Gapo taing karikano ni Manong Andrew. Adak kari ti maitulong na. Tapno masarakan ni Mateo. Anya? Dahito ti agpaiso, Nana. Ngam ko nakadyak umanugod. Iso na laang takunana anak kaikadang kanon. Iso anas kan alapdan tayo ti gayam ko iti plano na. Ay, maalala, di kagdanag. Panunutan taan na imbang noon niya tirumbang ama aramin. Saan arumbang agdarasudos tabalasang ko. Ti importante, amo ta itan, noon niya ti pangpanggapan ni Vanessa.
Awan na talaga. Nagbanog ak lang nga nagpwersa. Nasugat pa ikitin dagiti nakapusas nga imag. Gapo iti pa nagpwersa ang makarong atag ko ma. Mamati ak. Amaboy-boya da iti CCTV ter aramidag. Kat nalabit akat katawan mag itinandro. Tiawanan pa inyandro. Talaga gayam adakis to gali na. Awan o masping iti kinadakis na. Awan nan bain. Nabanog ako na. Diyos ko. Sigalaing hintayan tinamnamag. Ikan nakitikiran ko. Apo. Isuro nakitirom bangaramidag. Tapno makalibasak dito'y. Nasken amawaya-waya anak. Para itinak. Ama sigurado ngagdandanag itan. Ba't man ta naihawid yun, nanay? Ay na, Manuel anak ko. Talaga amaasyanak ka ni Marcela. No nakitam la ko matilangan na ijay kampusan to. Nanang, Napalalo ti sangit na. Talaga nalaus ti danag ken ladingit na. Gapo iti mapaspasamak ita. nanang, talagang sang awanan din namnama. Ha? Manuel. Diya ko namunan niya tirumbang aramidag. Diya ko na mo, no sa dino ti pang sapulak ka ni Mateo. Ay na anak ko, pag-asim ko ma. Saan ka maupay? Saan ka sumuko? Nanang, Patib karam ti pakinakam mo. Saan ka maupay? Ipagpagapumlaangan ka ni Marcela. Kastamutan ka ni Mateo, agayem mo. Tamang pa nga umawag ni Loretta. Apa nga ta? Oh, hello, Loretta. Manong Andrew, ano niya ka diti ang aramidan? Anya ti kayat mo sawan? Anya nga raramidak? Amo nga ang aninawom naong ni Vanessa? Hoy, Loretta ah. Di ka man makibiyang iti anyaman asaritaan mi ka ni Vanessa. Di ka lang agbalin alapad. Tadyak agpangadwa mang kabil kan ka. Anya? Di mo padpadasan nga ibawing ti pangedeng ni Vanessa. Nalpasan ti saritaan mi. Iso adyak kayat ang makibiyang ka. Apok nga ang aninawom naong ni Vanessa? Gunggon dawayan ti sitwasyon. Tapno matungpal ti planom. Awan bibiyang mo kung naklarutan ha. Basta di ka makibiyang. Tapno di ka madaksang kanya. Ati madam Agturko, kumusta di balod tayo? Kasi ti sigod, boss. Ikagkagumaan na latta ka no ti makarukat. Ngam imposible ang makarukat na jay. Parparigatan na la ti bagina. Ngam sa bagay. Baybayan nyo. Total, isumot lang ti masakitan. Iso ti kaasi, iso pa ti madunor. When you're boss. Kinalaak mo ti video. Uray pa'y sugat-sugatan ng ti bagbagina. Awanan ti bibiyang ko. Pampanunutek lang, boss. Anya ti ibagam kini Vanessa paman ang makita na ti video. At tapon nanton, ngigam mo ni Mateo. Siya kung ti makaamoy ti dayta, Turko. Nalakalangan arasunan dayta. Mamin anumot lang ay libak ko daytan ngay. Boss, Basta ti importante. Umadanin ti pan nakaipatungpal nagiti amin apanggap ko. Kuyogan ka lagi papanam, Vanessa? Pangasim, Loretta. Saanan? Pangasim. Vanessa? Saan arumbang ako yuganak? Ang mga numapaay ti amin na panggap ko, tapno matulungak ni Mateo. Anya ka kadi? Saan ka nga agtalak iti kabsat ko, kunak manan? Al-al lilawan na kalaang ni Manong Andrew. Naskan ang makigasang-gasatak para ka ni Mateo. Iso a pangaasin. Dinak ko malapdan. Napanan ni Vanessa, Nana Helen.
Surutan. O sige, balasang ko. Aganad ka, ah. Wala na. Awagan kayo no anyaman bilang ti mapasama. Loretta. Oh. Anyan. Ay. Dayjayan ni Loretta. Sapay la ko mata masurutan na ni Vanessa iti sa dino man apapanan na. Ay, agrubatak matan. Mapana kita yan da solidad. Naupot ti sugat ko. Gapo iti panagpwersak. Nasakit ti imag. Gapo iti posas. Ngam kabailak na ito sa anak asumong ko para kininanang. Saan arom ba nga pa'y naglaklatan kinandraw? Nas kanya gipusin ti kinatakas na. Jak itulok nagtultuloy ti kinatakas daw ng painyandraw. Isong aramidag ti amin ang kabailag. Tap na makarok atak ken makalibasak dito Kaya't mo ti pamanagsan ka di. Uwan. Kaya't ko ang masigurado as ibibiyag pay ni Mateo. O sige. Buyayam da iti video nga insend kanyak ti kundak ko. Anya tararamidan ka niya. Apay nga bitbidyo na. Agsaw ka. Anya tararamidan. Apay nga bitbidyo na. Agsaw ka. Ita. Mamati ka mat siguron as ibibiyag ni Mateo. Imposible nga edited lang ti video nga insend kanyak ti kontak ko. Kasano ang masubot kadakwada ni Mateo? Kasano ang makasubli ka ni Nana Marcela? 100 million pesos ti kidkid dawan da kasukat ti waya-waya ni Mateo. Anya? Kabailak nga itaday ta kadakwada. Pudno. Kabalam. Ngem laglagipan. Siyak ti adda kontak na. Ketrumbeng amatong palti saritaan ta sakbay amawaya-wayaan ni Mateo. Napatagtiyuman ko kan kasulidad. Iso nga imayak dito May papan iti anya, Helen. Adda pa kainaigan na kadagiti mapaspasamak ita. Nang runa ti panagpukaw ni Mateo. Anya? Ne, apay Helen. Adda ka din amuyo, may papan ka ni Mateo. Ni Vanessa. Ingka gumaan na tinagtignay. Kat babaan ka ni Andrew. Addan impormasyon da no sa dino ti ayan ni Mateo. Agpay so Helen. Amudan no sa dino ti ayan ni Mateo. Wan, addan impormasyon da. Iso nalaan, taagda katukan da gitar aramidan ni Vanessa. Banag adyak magustuhan. Ha? Anya dayta? Anya ti katukad dagiti araramidan ni Vanessa. Ibagam kanyak Helen. Anya ti parikot. Tapno makasubli ni Mateo. Nasken na makikalay sa ni Vanessa kan ni Andrew. Anya? Daytatagpay susulitan. Banag ajak anugutan. Itinabiit pa'y apan nakamamok iti dayja alalaki. Masiguradok ngagpagkat iti danhana ni Vanessa. Ah, Helen. Sana mabalin ang matuloy ti panggap dayja nga Andrew. Diyak kaya damay sagmak ni Vanessa. Ang mumat no anya ti makagapusan ka di. Maawatan ka, Helen. Ngam pangasim, tagkalma ka kumalaang. Saan ka pailuyos iti anyaman amarikrik nam ita? Pangaasim, tagtanang ka. Diyak amo no kabailak pa ita ito'y solidad. Ang mga nanyakit di ti maaramid ko. Apay, anya nga binti pampanunutam nga aramidan. Iti lugar ang naglambanghak iti naunday a panawan. Adda nagayam ko ang nasingpat nga opisyal ti pulisya. Ha? Panggap ko akong taken. Katyuman ko dagiti mapaspasamak ita diti probinsya tayo. Ne,
Apay nga italaang ana ibagamday ta, Helen. Sulitat. Amangan no isun ti makatulong iti kinaawan hustisya ama paspasamak dito lugar tayaw. Iso sige, kuntakam. Iyo man mo ti mapaspasamak dito. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dagitjay da Vanessa kan Manong Andrew. Madlaw ana patag ti pagsarsaritaan da. Saan arumbang amasiputan nak ni Manong Andrew? Amang ano anyakit dito ramidan na. Agtali na adaklat ta dito'y ayan ko ita. Paliwak ida. Pambarak metan amang protektar iti gayom ko. No bilang taagpagad iti panakisinarak na ni Manong Andrew. Punya, Vanessa. Nalawag ka di amin tinapagsaritaan ta. Wan, Andrew. Dakkelan tinaaramidak. Dandanin may sublik ni Mateo iti inana. Isosapay na ko mo. Tasaan mo adadailan ti karim kanyak. Agtungpal ka kumaitian niya man ang napagsaritaan ta. Di kagdanag. Matungpal ti saritaan ta, Andrew. Basta siguradom laeng asitatalgad ang makasubli ni Mateo iti silong ni Nana Marcela. Adda may sasaok, Vanessa. Sika, ti pagdanaga. Di kagdanag. Agtungpalak iti saritaan ta. Basta si tatalgad ni Mateo ang makasubli ken ni Nana Marcela. Dakkel at tulong day ta kada tayo no bilang laang, nanang. Isumot ti ko na ka ni Helen, Manuel. Ay na, sapay la ko mga raw. Tada ti maaramidan da di agayim ni Nana Helen. Kinapudno na anak ko. Kasla na bang aranak pa'y idi na ibaga kanyak ni Helen ti maipapan iti dayjay abanag. Nanang, Tano dagiti laeng pan nakabagi ti lintag dito'y tinamnamaan tayaw. Awan lat amukon anak ko. husto kayo, nanang. Iso asapay la ko mga raw. Tada maaramidan di agayim ni Nana Helen. No kasta, nagsanak dagayam kan ni Andrew. Wen, Nana Helen. Nga mas daawang. Naapay nga awan pa'y nga aging gaita dito'y mansyon ni Vanessa. Loretta, Imo na, gaminan, itay nakita ka nagsinan da Manong Andrew kan Vanessa. Ngam, sapay la ko ma. amangan no adan ni Vanessa. Mabait laang tay nakitaan. Kumusta nga iti panagsarak yo kini Vanessa, boss? Nasaya ti banag na, Torko. Boss, Katamom ka di. Kaya rigan na adwa abilit tinapunta ak iti panangaramat ko iti may salaeng abala. ha? Anya ti kayat mo asawan, boss? Malaksig nga mi na matagikwa ko ni Vanessa. Makaliksabak pa iti dakilagatan. 100 million pesos. Anya? Dayta ti agpay sutor ko. Kat dayta agatad. Agga po ken ni Vanessa. Ha? Kasano mapasamak dito, boss? Utek, Torko. Utek lang ti kasapulan. Ha? Hindi ka maawatan, boss. Imbaga ka ni Vanessa nga agkid-kid daw dagiti nangala ka ni Mateo iti kastagatan. Ket saan na pulos ang nagduado ni Vanessa anang ibaga. Akabaalan na nga ipaay ti kid-kid daw anda. Aganti dinam mo. Siyak tumatla ti papanan day ti agatan. Boss, amangan no saan niyagtungpal ni Vanessa iti saritaan nyo. No itad ng tinasao agatan. Saan to mapasamak day ta Turko? Tasakbay nga ited na tinasao agatan. Nalpaston ti kalaysa. Kasta ka di, boss? Wen, Turko. Ha?
Isungawan ti rumbeng nga pagdanagak. Ngamin, mapaspasamak ti amin sigon iti plano. Kat no maalamon ni Vanessa, kastamot din ti dakilagatan. Waya-waya amto ka din ni Mateo, boss. Sa anak amaag, Torko. Anya ti kayat mo asawan, boss. Santon ang makasubli ni Mateo. Ngamin, patayin tanton. Anya? Sana narumbang agbiag ni Mateo. Gaputa munan ti amin maipapan kanya. Ketno agbiag pa sigurado asyak ton ti madaksan. Iso asan ang mabalin nga agbiag ni Mateo. Mangankan, Marcela. Ay, awan ti ganas ko, sulitan. Aday ta ka manan. Kunak man no nakapag kinaawatan tan. Sulitan. Tapno ibagaken ka. Umad-adon ti mayat amang tulong kada tayo. Kat mamati nga agbanligi tayo iti amin nga aramiden tayo. Ay, Iso arumbang lang ang nadam ti bagim. Taripatuam ti salon at mo. Saan arumbang abaybay am ti bagim? Tapno si kakaradkad ka asang putanto ni Mateo. ngata. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Sumangpot tupay ngata ni Mateo. Apay kit din asaan? Patyak asumangpot to ni Mateo. Iso asaan arumbang abaybay am ti bagim, Marcela. Duan nga ang tawa saan ngem imbay dito ni Andro. Sigurado lakit di nga das asikasuna. Ikagumaak magtagpanunot iti wagas. Tapno makalibasak nito sa anak ang mapukawan iti namnama. Amok at artarabayan nak ti Diyos. Iso nga ramidik ti amin. Mamati ak nga da napatag ang makagapo. No apay ang mapaspasamag tagito ita. Kitamok. Dumteng to ti kanito. Nga agpulo ni Andro iti kinadakis na. Amo kapag duadu-andak, Mama Helen. Ngam pangasiyo ko ma. Sandak alapdan iti aramidak. Vanessa, Saan apara kanyak da ito nga aramidak? Para da ito'y kanina na Marcela. Kang runaanan kan ni Mateo. talaga ka di nga isakripisyong tibagin para iti kaayan ayat mo. Mama Helen, Talaga ka di adimon panunutan ti karadkad mo. Balasak ko. saanan anapatag ti pakasagnak? Ti importante ka ti para kadag iti ipatpatag ko iti biyag. Anyan. Una yan, anagtanok ka nga agayat. Ado ti mangibagbagay di pailaan. Dakkel ti naggidyatan ti kababalin mi iti day di papa. Ibagbag apay ti daduma. Ngalabit at imawi dakkano iti jak am mo nga inak. Iso ama iduma una iti ugalik iti day di papa. Vanessa, Sayang naan. Tadyak na am mo tinak. Tapulos nga awan ti dinakamat day di papa maipapankan ko na. Kinapudno na. Jak am mo no si bibiyag pa iwan no sa anan ti inak. Awan na pulos amok maipapankan ko na. Mama Helen. At tuyak manan, anak ka pa rin tumag nga umawaawag ka na ka. Kidkid dawa nga ipaay mo ti kirad ti pakinakam akasapulang. Tapno mabailak dagitoy ang mapaspasamak ita kanya. Ipagpakaasik ka na ka, apo. No si bibiyag pa'y nga agpaiso ni Mateo nga anak ko. Pang-asim ko matatulungam iti anyaman ang mapaspasamak ita kan ko na.
Di mo ko mabaybayan ti anak ko. Nukas pangarigan tagpagad ni Mateo. Mabalin ka di, Amo. Siya kyaangan ti alaam. Basta itulok mo ko mga agbiag ti anak ko. At makasubli dito eh. Amo nga dadagiti gundaway anapasakitak ni Mateo. Iso ti pinabasol ko iti napagtamlay di amana. Ngamamom no kasano ti panangipatag ko iti anak ko. Iso apang nga asim ko ma. No si bibiyag pa iti anak ko. Tulungan. Tapno makasublin iti danak. Pang-aasim ko ba, Diyos ko? Nasangpatan kamat itay anak ka pa rin to mga itisango ti altar dito'y balayo, Marcela. Sulidan. Iso asaan kasi ni nga. Inuray ko an alpas ka nagkararag, sakbay asim rekak. Nagkindawak iti panarabay ti na Marswa. Sulidan. Ha? Naamiris ko ahusto amin dagiti imbagam kanya. Amin kayo akalugarak amang patpatibkar kanya. Husto kayo. Ay na, agyaman akta nakaamiris ka, Marcela. Ngamkindawakan ka, Soledad. Pangaasim, saan da ka baybayan? Awanan ti sabali pa'y apagkamangak. No saan ada kayo akakalugarak? Ikarek, Marcela. Saan ka abaybayan? Agtali na edak iti sibay mo aging gaama urnos ti amin. Aging gaama risot ti amin aparikot asim mangbay ita. Agyaman na, kapsat Soledad. Agyaman na kunay. Sumagmamanumat ngal daw asaan ta nakapanitayan ni Mateo, boss. Wala nga ron. Nakumikumak namin anang ipatungpal ka dagiti plano. Plano, adandanin agbaligi, boss. Gusto ka, Torko? Plano nga awanan ti makalapad nga uray asino pay. Bilibak ka talaga kin ka, boss. Nasirip ka. Amom, noan niya tararamidan. Talaga ah. Saan ko ang magtangtian nyaman nga ayan ko ita? No saan na ka nasirip? Dayta titandaanam, Torko. Iti maminsan pa'y agundaway, Vanessa. Ibagakan ka. Saan ka nga agtungpal iti anyaman asaritaan nyo ka ni Manong Andrew? Loretta, Al-alilawan na ka na ang dayjay. Saan nga agtungpal dayjay iti saritaan nyo? lading itak. Kas itinakunakon kan ka. Makigasang-gasatak. Anya? Dayta tiyak paiso. Awanan ti asino man ang makabawing iti pangnedeng ko. Kumusta ka, Mateo? Naimbag ta nagpakita ka kanyak. Andro. Apay, ada kayat mo nga ibaga? Waya-wayaan na kon dito eh. Maasi ka ko makanyak. Maasi ka iti inak. Asigurado ang madandanagan itan. Ano nga ita? Dilimok ng kamatlang. Kunakman no natangkan ka, Mateo. Andro. Maasi ka kuma. Para iti inak na ito nga aramitan. Waya-wayaan na kuman. Lading itak. Ngem saan pa'y amapasanak na ita? Barang naman siya, nak. Apa man amalpas ti kalaysa. Ano ti kayat mo asawan? Kayat ko amamuam. Ngagkalaysa kamin ken ni Vanessa. Anyang agkalaysang ibagbagam, Andro. Imposible day tang ibagbagam. Ano nga imposible? Saan nga imposible?
Agpay so tibagbagakan ka, Mateo. Ikalaysa ko ni Vanessa iti mabi. Ket awanan ti maramidan. Imposible! Saan kang paiso na ito? Di ka mamati di saan lang. Ngam urayam ti ebidensya. Amom ka di. No apay ajak na kaumay iti lasod ti sumagmamanungal daw. Gaputay na si kaso kon ti amin. Takas iti nakunakon kan ka. Imanugutan ni Vanessa nga agkalaysa kami. Imposible! Saan ka mamati? Mati kan, Mateo. Nang runa, ket inaramid na ti amin, tapno makasubli ka lang iti inam. Anya? Day tati agpaiso. Isuama ko na nga ayaten na ka talaga ni Vanessa. Iso na lang. Tasaan na matungpal ti anyaman nga adda a relasyon nyo. Ngamin, agkalaysa kami. Ket amom kadi amalaksid amay kalaysa kon. Nakasagana pa yung agbayad kanya iti 100 million pesos. Ayop ka talaga, Andro! Awan ang kaitibain. Ayop ka! Ura niyo ti ibagbagam! Talaga lang nga nasiribak, Mateo. Tamalaksid ama ikalaysa ko ni Vanessa. Madanak pa iti dakalagatan. Anya? Ngem sika! Pulos adi kanto makasubli iti inam. Tapaman ama ikalaysa ken magunod ko ni Vanessa. Tumangad kanton iti barsa. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talaga adyak maibaw ti pangadeng ni Vanessa, Nana Helen. Talaga adisididon ang makikalaysa ka ni Manong. Katukat di pan nakaispal ni Mateo. Saan balasang ko? Saan ta sumuko? Aging nga awang pala tinapasama ka kalaysa. Saan ta mapukawan itinamnama? Aramidan tati amin, tapno mabaw ing ti pangadeng ni Vanessa. Ikagumaak nga aramidan dayta, Nana Helen. Kasi tinakunakon, pudno akabsat ko ni Manong Andrew. Ngamjak kanunungan apulos ti pangadeng ni Vanessa. Uray siyak. Sana bale. Nakontak kon ti gayam ko nga opisyal ti militar iti lugar ang nagtali na edak iti naunday a panawen. Matulungan na tayo dito'y probinsya. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Nana Helen? Adan nagbalin agayam ko nga opisyal ti militar iti lugar ang nagtali na edak iti naunday a panawen. Idili ni basak tinapait a napasamak kanyak iti daytoy a probinsya. Iso ti kinuntak ko. Kat ingkari na titulong na kada tayo. Iso asaan tayo ang mapukawan itinamnama. Mamati ak ang maurnos ti amin. Nana? Iso anas ka na mabawing tatipangad ng ni Vanessa. Ngamno saan na talata nga ipahangag. Aramidak ti ultimo remedyo, Loretta. Tinapatag. Saan ang makikalay sa ni Vanessa kan ni Andrew? Namuwak ka ni nanang ti amin. Nagkapo ngamin dito ni Nana Helen. Manuel, Vanessa, saan mo apatuloyin ta anyaman na panggap mo? Agtalag ka kada kami. Agtalag ka kanyak. Sa anak nga agsardeng, aging kaasaan ka ang masarakan ni Mateo. saan mo ang masarakan ni Mateo? Gaputa datat tao anang dukot kan kuana. Kat agkid-kid daw da iti 100 million pesos. Anya? Sigurado ka, Vanessa? Juan Manuel. Kat nila ang Andrew ti makatulong kanya, tapno maispal ni Mateo. Kat makasubli ka ni Nana Marcela. Iso anaskan nga umanugot iti kayat ni Andrew. Naskan nga agtong palak iti nagsaritaan mi para kan ni Mateo. Kasanaw, nalalilawan na kalang ni Andrew. Anya ti kayat mo asawan? Kasanaw, naisumit lagayam tinangalakan ni Mateo. Ha?
Kasanon no plano nagayam ti aming. Tapno matungpal dagiti kayat na mapasamak. Kasanon, Vanessa. Saan amabalin amatuloy ti saritaan da Vanessa ken Andro? Nalawag apa nga lilaw ti inaramid ken kuana ni Andro. Nasken amalapdan ni Vanessa. Saan arumbeng nga ituloy na ti makikalay sa ken ni Andro? May sagmaklaang ti ayatag. Diyos ko, si kalaang dayan tinamnamak. Tulungan na kami, Apo. Sapay lang kumata makalibasak nito. Saanin na para kanyang naitayagin kitaw. Diyos ko. No dikit para kadagit ipat patig ko itibiyag. Diyak kaya't na may sagmakta. Iso ang pag-aasim ko ba? Naisuro nak itirumbang aramidag. Ikan nak itiumtas akiran ti pakinagan. Tapno makalibasak nito'y. Pang-aasim ko ba? Diyos ko. Handa mangiluklukat itirito ti silid ngayon ko. Amangan no ni Andro maning dayta. Anyajay ko na, Marcela. Nakaamirisak solidad. Husto ka. Naskan ngagbalinak anatibkar. Barang sumangpatmatlaang ti anak ko ani Mateo. Ay na, maragsakan ak iti kastanang nagkukan ka, Marcela. Idirabi solidad. Na itagtagainop ko day dimindong asawa. Anya? Kuna na iti tagtagainop ko. Asaan arumbang tar aramidak iti anak mi. Kan saan arumbang tar aramidak apam mabasol iti sabali at tao kadagiti napasapa. Ha? Day tati agpay susulidan. Iso anak ka amirisak. Apaman anak kariingak. Pinababasol ko ni Mateo nga anak ko. Gapo iti kinasingan nakin ni Vanessa. Ngam saan gayam arumbang. Nang runakat amok noan niya ti kababalin ni Vanessa. Uray ni Loretta, nga uray pa'y kabsat na daytiyay nga Andro. Ay na, Marcela, agyamanak, kamaudyanan na. Nawaknitan matlaan tinakulaapan a panunot mo. Hangam, sapay lakuma, tasaan pa'y anala daw ti amin. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Soledad. Apay akas tati na sao. Amo, Mateo. Magagaranak atalagan. Iso nga idaras ko nga ilapas ti amin tapno matungpalan ti panangikalay sa ni Vanessa. Andro. Kasi tinakon-nakon. Kukwakto ni Vanessa. Madanak pa iti dakalagatan. Apay di kagpungtot, Mateo. Di ka kadi makapungtot iti ibagbagakan ka ita. Nung atay bagakan ka, anatay ti amam. Gaputa na sa bidongan. Anya ti aramidan. Anya ti ko naman. Day tagayan ti makaala iti atensyon mo, Mateo. Anya ti kayat mo asawan. Andro. Tanaysan kamot lang, amawaya-wayaan na si Bibiyag. Ibagakon kan kati agpaiso. Apa man na nagidep ti sila iti ospital iti aldaw anatay day di amam. Ginundawayan ni Turco tinangilaok iti sabidong iti dextrose na. Anya? Day tati agpaiso. Inggagarami tinang patay iti amam. Mateo.
Ta din ka nakita ni Nana Marcela, iti ipapan mo ija lugar da. Loretta, among mat no anya ti sitwasyon. Masair ka lakit din no makita na ka. Saan mat siguron agumura? No maamuan na makikalay sa akon ka ni Andrew. Vanessa, iso asakbay ang makikalay sa akin ni Andrew. Kaya't ko ti makisarita kanina na Marcela. Agkidawak iti pamakawan no anyaman ti basol ko. Panagkunakat dinakmat siguron pagsasawan. Nang runa no maamuan na apara ka ni Mateo ti kastoy ngar aramidak. Anya? Kasta ti panggap ko, Loretta. Agdakan ka na ita. Madlaw iti tinor ti panagsaong adisidido kan. Ngamkas gayam mo amang isakit launay kan ka. Di nakmat malapdan amang ituloy amang bawing iti pangadeng mo. Loretta, lading hitak, Vanessa. Ngam talaga akas ti plano. Saan kasumuko amang bawing iti pangadeng mo? Aging nga awan pa'y tinapaspasamak akalay sa... Talagang awan puso na, Andrew. Dakos dang agpadpada iti dayjay abuyot na. Awan puso tang agpadpada. Nakarakaro itan may kagumahak ti makalibas dito yan. Aramidag ti amin, tapno makalibas ak. Ikagumaak asiriban ti agbanbantay kanya. Anya ti kayat mo asawan ni Helen. Nakasarita kon ti gayem ko nga opisyal ti militar iti lugar anag naedak iti nabayag a panawan. Idi pimanawak diti lugar tayo, Marcela. Nakasagana amang tulong kada tayo iti kinaawan ti hustisya ang mapaspasamak ita ditoy. Agpaiso, Helen. Wen, Marcela. Naibagak pa yan kankwa na ti sitwasyon ni Mateo. Kat, anya ti imbaga na. Sigun kankwa na. Limad ngagtigtig na idan. Confidential ti panagtig na ida. Tapno maamuan da no asino dagiti padada nga anday ti serbisyo. Akakon sabos ti utek dagiti gulo dito'y probinsya tayo. Nukas tangarod. Talagang adapay namnama, Helen. Posible ang masarakan tayo matlaang ti anak ko, ani Mateo. Posible na ita, Marcela. Iso di ka mapukawan iti namnama. Adda kumamat kindawagan ka, Marcela. Anya na ita, Helen. Ibagam kanyak no anya. Tano may ipaay ko lakit di. Saan ka mapaay? May papanday to'y ka ni Vanessa. Kat sapay la kuma. Tamaawatam. Noan niya tikin dawag itakan ka. Napalalo ti pungtot na paman anaamuan na ti pudno ama kagapo. No kasano api musay day di amana. Sigurado aga po iti kasde anamon na, boss. Nakarkaro na mapukawan iti namnama dayay. Amang ano din ang tarigagayin po itang biyan. Nako namon. Kung namlan na sino katuradan katangkanan. Ngam naglaka matalimok ng tipakinakam na. Boss, Ket inton sumaruno ang mapantay ti ayan na. Asawa to ni Vanessa. Nakarkaron ton ti pan nakaupay na. Ket amangan no kidawan nanton kanyak agibusa kun ti anges na. posible na ita, boss. Boss, asitagtan iti mansyon dagiti Villa Flor. Masayat pa. Naske na makasaritak ni Vanessa para itinadaras a panagkalaysa. Dukasta. Amon ni Marcela ti amin. Imbod no kon. Kat agyaman nak tanaawatan nak. Helen, Nakasagana mo't kan ti amin. Madaman ti panagtignay dagiti militar babaan ti tulong tinagbalin agayem ko nga opisyal. ay Diyos ko, sapay la ko matagibos ang ti amin.
Barang no maisalbar pa ito'y lugar tayo. Gapo iti agtultuloy apan nakadadaal na gapo iti pagminasan. Dakkel ti pamatik a malawlawagan ti amin. Kastamot na masarakan tayo ni Mateo. Sapay la ko mga road, Helen. Kasi tinakon-akon, dakkel ti pamatik, solidad. Ay, agpakada akon agsubli akon iti mansyon. Amangan numadanagan na ni Vanessa. Adto'y tibayad ko, Barok. Yan anak manang. Nakaparada ti lugan ni Andrew iti batong tigit ti mansyon. Kitkitaan nakmatibuyot na ngagnakan iti turko. Ay, agdiretso akon asumra kiti naladan ti mansyon. Amangan loan niya manandaramidan dayjay nga Andrew. Sumra ka kun iti likodan ti mansyon. Kamawdyanan na. Nalpasan ti amin, Vanessa. Nasayat mo tayo manugot ka nga inton o may alawasan ti panagkalaysata. Juan, tapno makasublimot ta ni Mateo kanina na Marcela. Nanamakmat na itan. Sandak mat siguro alukwen nagiti kasarsaritak anangalakan ni Mateo. Andrew, Ang hindi kang danag, Vanessa. Dakkel tinamnama ang makasubli ni Mateo. Imposible ngamin at traidoren dak dagiti kontak ko. sapay la ko mga rod ta mapasamak ti amin ang nagsaritaan ta. Tanakasagana akmat amakikalay sa kanka. Saan, Vanessa? Ibabawim di pan nakikalaysam iti dayta alalaki. Good Helen. Ta sino kamat ko maamang lapad iti kayat nga aramidan ni Vanessa? Ha? Pasensya kayon, Mama Helen. Ngamsandak amalapdan. Aramidak daytoy. Tapno maurnusan ti amin. Makitan bagat Helen? Awan ti maramidan. Saan mo amalapdan ti desisyon ni Vanessa? Nalabit ajak malapdan. Gaputa ti amuna. Kat kasingin ko laang day deklaring anang padakkel kan kuana. Ngam iti kanito amaamuan na ti kinapudno. Mamati ak amalapdak ni Vanessa. Oy, bagat Helen? Saan man atila sasawan? Awan ti maramidang kunakman. Nalpasan ti desisyon ni Vanessa. Mama Helen, anya akinapudno ti ibagbagam. Ti kinapudno. Asyak ti inam. Anya? Hoy, sika bakit? Tarabitab ka. Saan man Pangaasim, Andrew. Pumanaw ka pailaan. Baybayan na kaming agsarita. Ang Vanessa. Pangaasim ko nakmet. Baybayan na kaming agsarita. Di ka madanagan. Taamok no anya tinagsaritaan ta. Iso pangaasim ta panawan na kami pailaang. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nana Marcela, kinuntak na tigayon ni nanahiling nga opisyal ti militar. Anya ti kunana, Manuel. Kaya't dak ka na makasarita. May papan ka dagiti mapaspasamak dito eh. Kastamotan iti kaawan ni Mateo. Kasta ka di. Kaano kayo nga agsarak, baro? Itamot lang, Nana Marcela. Mapanak iti lugar nga imbagada. Ngamnaskan ka no asanak nagpadpadlaw. Gaputalimod kayang nga agup-operate dan ita diti probinsya tayo. Alang arot, Manuel, baro. Aganad ka. Sapay la kumata makatulong da. Tapno maurnusan ti amin. Kantap no masarakan tayo, tigayam mo. Sa dino tinakaalaan nyo kadagito'y adaan aladawan. Kanday to'y adayari. Nasukainak dagita. Kadagita arwatan da di kasingin ko. Ni Claring, tinang padakkel kan ka, Vanessa.
Saan nga umdas na gito'y apamanatnak? Tapno patsak ti imbagam asika ti inak. Vanessa, anak, Di nakawagan iti anak. Ngamin, saan ka nagbalin nga inakanyak? pakawanan nak ko ma, anak ko. Pakawanan nak, no pimanawak, apaman anay paskay ka. Jak ngamin maaklon, ti panangramas kanyak, day di Ismael. Anya, Day tatagpay so anak ko. Rinamas nak, day di amam. Dakkel ti utang ti pamilyami iti day di amam. Tapno makabayad kami. Pinagbalin na kami at agabo diti mansyon. Da kami nga kasingin. Agayat day deklaring kan ni Ismael. Ngam, siyak ti pagraywan day di amam. Kat idi na magunod ti panagayat ko. Rinamas na, kat sika ti nagbalin abo nga na. Nalaos ti sakit tinakam ko, Vanessa. Hindi at nagundaway mi. Inawis ko na, di kasingin ko aglibas kamin. Hanggang sana si Murot. Kapoy tirik na iti day di Ismael. Napanunod ko akasayaatan, no jakon pilitan. Tapno dalat namang kita kan ka, nguhuray nawan akon. Alam mamati ka man no saan. Awan ti ka nito asaan ka pinanunot, Vanessa. Nagbali na kawaw ti panagbiag ko. Gaputawan ka iti danag. Ingari kiti pagik adumteng ti gundaway asublian ka. Asubutan ka iti amam. Aging nga adimteng ti gundaway. Anadamag ko ana pa enkwentro day di Ismael. Apuon ti nakatayan na. Day di ti gundaway nga inururay ko anak ko. Naman yan. Day di dimtengak ito'y isumatan ti ipupusay day di kasingin ko. Pamanagnak at talaga adi nakabalan no awanan day di Ismael. Day tati si bubukan laki na puno, Vanessa. Kat no di nakman maawat. Maklon ko, gaputamok at akal ti basol ko ka. Di nakmalakdan amang ipamuspusan iti saan apan nakatuloy ti panagkalay sayo ka ni Andro. Kaputa, amo kadakkel ti bidto ti kastangarang midek. Ulitag tagkin daw iti Vanessa, anak ko, inarakop na. Napayag ang panawan. Nga inarapaam ko amam amok ti pundo nga inak. Kanita tadimtag day tagundaway. Oray ka sa lupay nga takadagsan tinagpasulam kanya. Mapakawan ka, mama. Ngamin, saan nakapulo sa naghimunay ti sakit tinagapkan ka. Dito ti ba nag-imula na idiyayak laring iti panunod ko. Saan ka kagura, mama? Agyamanak, anak ko. Agyamanak. Ang katita, nas ka na mornos ti amin. Sana rumbang ang makikalay sa akakan ni Andro. Ngam kasunod ni Mateo, mama. Ang mga noon niya di mapasamang kankuana. Dungag ka, tanday bagakan ka, anak ko. Iti kasta, maawatam ti amin.
Nagkanay bag, Vanessa. Boss, apay nga yung pasardeng mo tilugan. Sana ka makait na ko. Ang mga no niya ti mapasamak. Ang mga no kilahat nga agbalik ti panggandang ni Vanessa. Gapo iti dayjay abaket Helen. Apay nga min, boss. Anya ti imbaga da abakat. Iso ka no ti pudno nga ina ni Vanessa. Anya? Boss, kasano ko mamapasamak na ita? Day ta nga rod kat. Sana mat basta mamatilatan. Ngim ti amkak. Ang mga no makaapekto dayjay itinalpasen asaritaan mi kina Vanessa. May papan iti panagkalay sa mi. Anya ti kayat mo nga ramidak, Boss Andro? Oh. Kaya't ko nga galiptak ka ko. Agbalin ka na sipot anay bag. Gaputa sa balit ti agparparik na kanya. Aging ga ita. Kasla tsak pala mamati iti naamwag, Vanessa. Mamati kan Loretta. Ta iti pala ang diary day diyaya klaring. Mapanagna kanan ti amin. Wen nga rod. Detalyado ti diary day din nanak klaring. Isong awan dwa-dwa. Agpaiso ani Mama Helen ti pudpudno nga inak. Kan imposible nga agaramid lang iti sao ni Mama. Anyan. No ibasar ka dagiti napasamak. Sigud gaya man asaan anasaya at ti aramid day di Senyor Ismael. Pasensya ka na, Vanessa. Diyak matan nalapdan ti bibig ko. Awan anyaman na, Loretta. Loretta. Kabaalam ka din o bilang ta. Taan niya. Amumutat san ka di. Tingay may papan itigayam ni Mama nga opisyal ti militar. Aklonak ang masakitanak. Takabsat kulatan ni Manong Andrew. Ngam no mapanagnagan ti amin. Anya nga rod. Rumbang la amadusa. Vanessa. Loretta. Imawagan ti gayem ko nga opisyal. Kadwada ita ni Manuel. Mama? Ha? Aba ni Manuel, Nana Helen. Kasapulan dati tulong ni Manuel. Agkakadwada ita. Kat nagbaligi ti saysayang katda nga operasyon. Amangan nagbaligi dan amang sapol kan ni Mateo. Boss, saan arumbang agbartag ka? Amangan no anya ti mapanunot mo nga ramidan into na bartag ka. Tinakman bakibiyangan, Torko. Yan! Di ka makibiyangan na kanarudan! Boss, di na ko makwilyon. Natin nagpayan ti cellphone ko, boss. Buwisit da ita cellphone mo! Boss, nakarkaro mo yung bandag mo ti cellphone ko. Di ka nagreklamo. Gumatang kantulangan iti napimpintas. Sige, boss. Nanyati ko nam. Isa ti matong pan. Gumatang tulad na iti sa bali a cellphone ko. Naimbag nga orasyon. Nana Marcela. Vanessa. Balasang ko. Nana Marcela. Vanessa, balasang ko. Pakawanan na ko, ma. Pakawanan na. Saan kayo agkid daw iti pamakawan, Nana Marcela? Awan ti basulyo. Agyamanak, taman nakaawat ka, balasang ko. Agyamanak, ta itilaksid dagiti pakpakitakan ka iti kalabas. Kat nakasagana kalata ang mamakawan. Saan la asyak, Nana Marcela? Uray ni Loretta. Mabitlaan ta ayabak. Mariknak ana utun timak. Gapota pilitak ti makaukas iti posas. Ngem, oray pa ingatan no kasano ka ot ti mariknak. Nasken amay pamuspusak ti makalibas ito.
Iso nga ikaguma. Ata lagi pulis! Ringaw na kayo! At dagan ang takano dagiti pulis. Diyos ko, sapay lang kumata maispaldak dagiti pulis. Pangasim ko Diyos ko, sapay lang kumata maispaldak. Madama ti operasyon dagiti otoridad Marcela. Kasta ti imba kaamo kanyak di gayem ko nga opisyal. Diyos ko, sapay la kumatag baligi da. Sapay la kuma. Dakkel ti panagdalag ko iti hustisya. Iso amamati ak ngagbaligi da Marcela. Kat sapay la kumata makasubli ti anak ko. Sapay la kuma. Pagtitinulungan tayo nga ikararagday ta. Datayo kada Vanessa. Ay, Marcela, agyaman nakayam kan ka. Gaputasaan mo nakagura ti anak ko. Helen, pakawanan da. Nakulaapan ti panunot ko iti kalabas. Gapo ka nagiti napasamak. Maawatan ka, Marcela. Da kayo kin ni Vanessa tinakadagdag iti namnama. Abarikrik nakita. Amakasubli pa iti anak ko asi kakaragkan. Anya ti kayat mo asawan, Marcela? Nabayag ang agsina kayo nga agina. Ngam ita, agdandan na kayo nga agina. Gapo kada kayo kin ni Vanessa. Ad-adda itan tinamnamak ang makasubli asi kakaragkan ni Mateo nga anak. Mateo, agyamanak ta nasarakan da kamatlaan. Agyamanak gayam. Manuel, Diyos ko, agyaman amok asikatin ang tulong kanya, Diyos ko. Agyaman unay. Manuel, kasano anasarakan tak iti dayto a lugar. Dagiti militar, Mateo. Isulat nagtignay. Diyos ko, naimbag lagi din. Naimbag ta na ang loko yung idaan nagtignay. Mateo, saan ang dagiti otoridad diti probinsya tayo dagita? Nagkapupay dagiti iti sa bala lugar. Kati mangidadaulo katakwada. Gayem ni Nana Helen iti lugar ang nagnaidan na iti naunday a panawan. Anya? Day tatagpay sa Mateo. Ni Nana Helen ti makagapo. Ngapay nga dati na isayang ka tanalimod ng operasyon dagiti militar. Dito'y probinsya tayo. Nang runa iti lugar tayo. Diyos ko, naimbag lagi din. Leandro, iso ti utek ti amin na mapaspasamak, Manuel. Isumit laang ti utek iti pan nakatayday di tatang. Anya ti kahit mo asawan, Mateo. Ado ti inaklon kanyak ni Andro. Kabayatan ti panangkaw tibo da kanyak. Katnasken ang maibagak ti amin kadag iti otoridad. Loretta, balasang ko. Imawagan ni Manuel. Kat, kumusta ka nun, Nana Soledad? Ay, napintas adamag. Nasarakan dan ni Mateo. Naimbag no kasta, Nana. Kat, ayan da kanon. Mas asikaso la kanon dagiti kaskanan a proseso iti lugar a nakasarakan da kan ni Mateo. Ngam kalpasan na, agsublida kanon ditoy. Kat ni Manuel, Nana Soledad, kumusta? Awan ti rumbang apagdanagan tayo kan ni Manuel balasang ko. Natalgad ti anak ko. Kastamot tan ni Mateo, agayam na. Kunak no saan tamay nga agsubli dyan ang ipanantakin ni Mateo, boss. Tako nam anas ka na masikaso man na yung bagti pa nagkalay sayo kini Vanessa. Agpakalma pa ijay torko. Kita mo kadakkel ang makatulong iti panagkalma. Lumakitak ang marigligatan ni Mateo. Boss, Iso akayat ko nga ipapas ti... Mugul ding iti pulis dagiti nasakita. punyar boss. Sa dino ata tinagaponda. Delikado. Ang mga natuntundan ti hideout. Anya? Kasano nga ro din, boss? Sabay jak makontak dagiti kakadto ijay. Kaputawanan di cellphone ko. Cheske. Manglikaw ka. Santa magna iti talaga adaran. Mapanta iti lugar amatan nawagan di hideout. Nasken ama amon ta. Nupod no ti atap ta nasarakan dang ti hideout tayo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga
Ag-subscribe kan ta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumarunungan kami patalatang. Vanessa, Loretta, agturungan dito da Manuel kan Mateo. Kadwada ti gayem ko. Agpaiso, mama. Talaga ang husto dyan inyawag ni Manuel kanina na solidad itay. Itay adaki dyan balayda. Talaga nasarakan dan ni Mateo. Kaya tasawan day ta. Saanan anas kan nga agtungpalak iti saritaan mi kani Andrew. Vanessa, anak. Sigon iti inyawag ni Manuel kanina na solidad. Hani kanong manong Andrew ti utak ti amin anapasamak na na Helen. Vanessa. Loretta, ikararag tayo laangan. Asapay la kumatamatiliw ad agos ni Andrew. Tapno malpason ti amin apariko. Boss, manipod dito'y ayan ta. Matanawagan ta dagiti pulis nga addapay lang kita hideout. Diyos ke, kasanuan amuan daday ta lugar. Yan apay ang nagtured dagiti pulis anang raot iti hideout. Day tangarod kat, boss. Nawaya-waya ang lakit din ni Mateo. Naispalda lakit din. Tirigat nga, boss. Imbagam amin ang kin ni Mateo ti palimad ta. Iso asigurado a delikado taitan. Iso pa nagkunak, boss. Naskan naglamang tapay lang. Saan arong bangag marangmang ta? Delikado! Punyeta! Tsak ni namnaman na ito eh. May salangin ti amo ka mapalinta pa pa. Ijay yate. Ijay ti paglamang ta. Sanda nga amo ako kuwak jay yate. Iso mapantay jay. Agpak ni tapay lang, torko. Nangunti ko na di opisyal dagiti militar itay Mateo. At nantagturong iti pagminasan. Sa bali madagiti napanan iti kapitulyo. Kaputan na duktalan nga dati sa bali ang mapaspasamak. Naipasidong to si bubukal ang probinsya tayo iti kontrol dagiti militar. Wan man, Oh, apay Mateo. jak lakit nagbitot. Jay lugan ni Andrew dyan ang overtake ka na tayo. Ha? Ni, unyag pa iso. Sir, dyan ang overtake ka na tayo. Lugan ni Andrew Dayjay. Naskin na matiliwan ni Andrew. Naskin ang madusa. Kapag kadagiti inaramid na kinadagas. Magagaran akong ang makakita kin ni Mateo, solidad. Di ka madanagan, Marcela. Madamdamalaang. Sumangpot nanto. Solidad. Lugan dagiti pulis kan trak dagiti militar dagiti ay. Anya ti kayat asawan da ito eh. Jack ambo, Marcela. Ngam, agturong damot iti pagminasan. Ang mga no da ito yung titagi uray tayo agundaway. Ti pan nakatiliw dagiti armado ijay. Kanti mamin pinsanan apan nakaisra ti pagminasa. Iparpartak mo ti agmaneho to ko. Kamatan datan dagiti pulis. Matumpay, boss! Naskan ang makagtong taadagos iti pantalan. Aramatan tatiyating aglibas. Matumpay, boss! Santang agpatiliw asibigyak. Lumaban ta. Boss, apay tayo tapal-tapal! Dahil titirumpong ka na wala. Sanda kami ang matiliw. Boss! Patukan na lang! Iparpartak mo to agkalay. Kapunta nito ko. Tuman ni Bella. Ilukat ko tiri daw tilugan. Itinag ko nito ko. Dito yan ang sama. Naskip ang mga masak. Pasiwutay kong tilugan. Agkamagang iti pantalan. Ura di speedboat langin iti asidagti at iti aramatak naglibas. Di importante kat makalibasag. Talaga ang nagtignayan dagiti militar na na Marcela. Linautan ti pagminasan. Nagaduda ng turong ijay. Diyos ko, agyaman kami unay. Kamaudyanan na. Natungpalan tinabayag nga ikarkararag tayo. Ang damatiyo. Apay nga awan damat laangan. Kunak no agturungdan ditoy. Kunak no naispaldan ti anak ko. Jakmat amo na na Marcela. Tinasayaat. Aguray tayo laangan. Ta sigurado asaan abaybayan dagiti militar ni Mateo. Loretta, Nana Marcela, aga ka no iti pantalan da Mateo.
Kadwada dagiti pulis. Anya ter aram iten da iti ay balasang ko. Nakita ka nun dagiti otoridad ni Andrew. Nagkamang iti pantalan kat naglugan iti speedboat. Agliblibas. Anya? Apay adi pala si Moko ni Manong. Mapanak iti pantalan. Madanagan na kada Mateo kan Manuel. Sumurutak mat Vanessa. Barang makasaritak ni Manong. Kat ipakaasik asumo ko laangan. Saan kayo ang mabalin abay-bayan babalasang ko? Sumurutak ka na kayo. Ala, mapantayon! Mateo, daydahin na Andrew. Nagkamang iti may isang speedboat. Saan arumbang ang makalibas, Nandro? Nasken ang matiliwan taon ng bayan. Mateo, agsubli ka ditoy! Baybayamon dagiti pulis! Mateo! Diyos ko, tarabayong kumatigayam ka. Diyan ko nalaktan na ng kamat mat ni Andrew. At talangarutan dagiti pulis. Daydahin ni Andrew. Talaga nga awang tipanggap na sumuko. Naglugan ng speedboat, kat nabanan. Ni Mateo. Nakikalugan mo ito iti speedboat ang nagluganan dagiti pulis. Talaga akamatan da ni Andrew. Tilugan ni Vanessa dahil kadimtan. Sinmurot na dito pantalan. Talaga kang kamatan dagdag iti Cheske. Diyak pulos ni namnama dahil ito'y ang mapasamak. Sana kasto'y ti planok. Apay akasto'y itan ti mapaspasamak. Tinigat na. Awanan ni Turko akabak. Awanan ti makatulong kanyak. Diyas kimot tayo dyan Turko. Naglakaan na paksat. Angin sana mapalit. Diyak itulok na matiligat. Maskat makalibasak. Talaga surusurutin dakita. Talaga kaya't dakakan bagan. Nginjak itulok. Sana mapalin. At naigam ko dito speedboat. Maaramat ko na itatapno sa andak ang matilig. Vanessa, apay adi pala si Moko ni Manong. Apay naglibas pa ilaan. Di kag sangit, Loretta. Ikararagtakit niya makapanunot ko man kat sumukon. Uray no kas dyan ni Manong Andrew. Diyak kaya't amatay. Loretta, Sumuko ko man ti kabsat ko, Vanessa. sapay la ko mga ron. Tama panunot. Diyos ko! Diyos ko! Makipinpindal kong sapay ni Manong! Talagang sangawan ti panggap na asumuko! Diyos ko, agpipindal tugdan ijay taaw. Talagang agraragatan, Helen. Marcela, solidad. Talagang sangawan ti panggap ni Andrew asumuko. Ni Mateo nga anak ko. Apay asimurot pa ilang aming kadagiti pulis amang kamkamat kini Andrew. Ay, unay ba't ni Mateo? Marcela, Saan mat siguro amaan ano ni Mateo? Kakadwaan na mat dagiti pulis. Madanagan ak solidad. Nang runa kat agririnupak damutan. sana balik ta. Ay, Jay! Bimtak niya may isang speedboat. Ay, Diyos ko! Tinaglugaan ng dagiti pulis ti Bimtak! Walang paiso! Tenak ko! Antay siya'y tenak ko! Mateo! Yan ang luganan dagiti pulis nga agpaiso ti Bimtak, Loretta. Ang damat ijay ni Mateo. Kas na ni Manuel. Ay, Diyos ko. Diyos ko! Karkaro man na nagbasan ti kabsan ko. Anyan na ito yung mapaspasamak. Na yan ti kastoy. Mateo! Umay ka, Vanessa! Mapantay di ayan na na Helen! Umay ka! Bimtakan tinagluganan dagiti mangkamkamat kanya. Bimtakan. Adalat na mangkamkamat kanya. Maging sana mabalin. Pabot tagak mutlang day tao. Jaske. Awanan ti bala ti igam ko. Palpaltukan ako. Napuntaan ti tangki ti gasolina ti speedboat. Delikado na ito'y. Bumtak lagi din ito'y. Tumpuak ako iti tao. Intagan ti speedboat.
Naimpakta na kalagtuag. Ang tatagin ni Pres. Diyos kay, matiling ako. Vanessa, balasag ko. Apay ngayon mo't laangan ni Mateo. Apay asal mo't laangan ang masaragan dagiti puli. Wala na na Marcela. Naalaw damot na dagiti pulis ana isang makitibimkat ni speedboat. Napamay-awat ni Mateo. Sana mapalinday to'y. Naskan na masaragan dati anak ko. Naskan unay. Sa dinatayan ko. Malagip ko na. Napabutak tinakilogan na kay speedboat. Nagsurkag ang nagpatawa. Kat, diya ko na mo tinapasamag. Diyos ko, sinibiyagak pa mata. Nalabit nga niya nagdagiti nagdadakla at ang hoy ni titao. Kumusta nga tanda diyang andro? Anya nga tang tinapasamag. Nasken ang makasubli at diyang nagkapwag. Nasken ang maamwak na niyang tinapasamag iti panangkamat na giti polis iti diyang andro. Ikaw gumaagtag subli diyang. Ikaw kumaagay. Vanessa, anak, umay kaan. Maituloy ti pan nakasapol ni Mateo. Apaman nagkalma ti taaw. Tani, nagdadakkel ti daluyon kan makatudtudo. Saan, Mama? Saan ka pumanaw dito? Agtali na anak dito. Vanessa, anak. Bye-bye anak ko, Mama. Saan ka pagdanagan? Basta agtali na anak lang dito. Marikrit na. Si bibiyag ni Mateo. Saan anatay ti ayayatag? Saan, Mama? Mala. Sige, anak ko. Agtalinaid kami lang itinadya abanda. Saan na ka panawan dito? Sana balita na urnusan ti amin. Nakabalodan ni Andrew. Kahit patsak nga agbalinan ang naurnos ti amin. Saor ka. Kunam nga ipatpatag na. Ngam sa dino itanti ayan mo. Ulbod ka. Saan mo tinungpal ti karim? Ako'y ngawan ka matan. Dalo yun. Alaan ako. Diyagon kaya ti agbyag. Awanan ti serbi ti biyag ko. Alaan ako! Apay, dinag ka din kaya't ama ka din na. Takayat mo niya alain na kadagiti talo yun. Mateo! Saan ko nga itulog amay sagmagak? Kitdakkel ti pagyamanag kadagiti talo yun. Gaputa amok adagiti talo yun ti makagapo. Tapno maispalag kiti dayjay ana pasama. Mateo! Ang yaman ang nasibibiyag ka. Ang yaman na. Kasi tinakon-akon, Vanessa. Dinak binaypay anti Diyos. Kastamat tenda kiti dalo yun. Saan da nga intulok ama po kawakin ka? Agsipod ta mo da ngay ayatin ka unay, Vanessa. Ay, ayatan ka mat, Mateo. Unay, unay. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon.
No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video, ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tay sumarunong ngayon kami patangatang. Agyaman na pagayam.